إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. اليوم نحن في الفصل الخامس. نحن في الفصل الخامس من الكتاب الخامس. Sekarang kita berada dalam kelas yang kelima daripada buku yang kelima. Min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. Wa nahnu al'an fi as-safhati al-khamisati. Kita sekarang berada pada muka surat yang kelima. Nahnu fi as-safhati al-khamisati, muka surat yang kelima. Wa fi hadhihi as-safhah nahnu nadrusu la nazalu, kita masih lagi belajar tentang ismal isyarah haula'i wa ulaika. Haula'i wa ulaika. Wa haula'i wa ulaika yadullani, maknahu kata tunjuk haula'i dan ulaika merujuk kepada yadullani ala al-jam'i, jam'i lil akil, jam'i jama' atau jam'un untuk akil, untuk manusia. Wa haula'i yadullu ala al-qarib, haula'i menunjuk kepada dekat, wa ulaika tunjuk kepada jauh. Fa nahnu al'an li al-muannas, untuk muannas. Wa ghaliban al-asma'u al-mu'annathatu, kata nama mu'annas. Al-jam'u untuk jam'un, ghaliban huwa jam'u mu'annas salim, dia adalah jam'u mu'annas salim. Maknahu fi awakhiri al-kalimat, di belakang kalimat ada alif wa ta, ta al-maftuha, ta al-maftuha. Mithalun tabibatun jam'uha tabibatun, tabibatun jam'u mu'annas salimah. Mumarridatun jam'uha mumarridatun, wa mumarridatun jam'u muannathi as-salimu. Fal'an nahnu naqra'u hadhihi as-safha, as-safhatu al-khamisatu. Nam hadhihi, nam ar-raqmu ats-tsalitsah asyara, nombor 13 ini. Hadhihi raqibatun, hadhihi raqibatun, ini adalah raqibatun adalah penunggang ataupun penumpan. Raqibatun seorang penunggang ataupun penumpan perempuan, raqibatun. Wa jam'un haula'i raqibatun, haula'i raqibatun, ini adalah ramai penunggan-penunggan ataupun penumpan-penumpan perempuan. Ar-raqmu rabi'a asyara, 14, hadhihi ummun sabiratun, hadhihi ummun sabiratun. Wa ummun wa mawjud bil lughatil arabiyyati, tak ada dalam bahasa Arab ummutun. Ummun maknahu muannas, hadza ma'ruf, ini adalah ma'ruf, maknahu diketahui, diketahui. Dan ummun emak muannas. Fa ummun sabiratun, sabiratun na'tun li ummuna, ummun sabiratun. Jam'un haula'i ummahatun sabiratun, haula'i ummahatun sabiratun. Wa ummun mufrad ummahatun jam'un, wa sabiratun mufrad jam'uhu sabiratun jam'una sabar. Ar-raqmu al-khamisah asyara, 15, hadhihi ukhtun nahifatun, ini adalah seorang saudara perempuan yang kurus, nahifatun. Wa jam'un haula'i akhawatun nahifatun, haula'i akhawatun nahifatun. Fa ukhtun mufrad jam'uhu akhawatun, wa nahifatun mufrad jam'uhu nahifatun. Al-an tilka, tilka li al-ba'id, wa jam'u tilka ulaika. Ar-raqmu as-sadisah asyara, yang ke-16, tilka khadimatun nashitatun. Itu adalah khadimah, maknahu orang gaji ataupun bibit orang gaji, nashitatun yang cerdas, nama yang aktif. Jam'un
ulaika khadimatun nasyitatun. Ulaika khadimatun nasyitatun. Ar-raqmu sabi'a asyara tilka dhaifatun karimatun. Itu adalah dhaifatun, seorang tetamu perempuan, karimatun yang pemurah, karimatun yang mulia, yang pemurah nama. Wa jam'un ulaika dhaifatun karimatun. Dhaifatun karimatun au karaimu wa karimatun jamu annas salimah fa dhaifatun karimatun. Ar-raqmu thamina asyara tilka allati huwa al-ismu al-mawsulah, maknahu yang allati, wa tilka allati jam'un ulaika allai au allati. Ulaika allai au allati. Sama akhiran ar-raqmu at-tasi'a asyara tilka hiya jam'un ulaika hunna wa hiya ضمير يدل على المفرد المؤنث وهن ضمير يدل على جمع المؤنث هن. وإذا فهمنا الآن نحن نقرأ الجمل. هنا نموذج ini contoh نموذج. Nah, كيف نحن نغير من المفرد المؤنث daripada mufrad muannas إلى جمع المؤنث pada جمع مؤنث. رقم أول تلك تلميذة هي ذكية ونشيطة ودرجاتها في الامتحان عالية. Maknahu tilka tilmizatun, itu adalah seorang pelajar perempuan, hiya zakiyatun wa nashitatun, dia adalah seorang yang cerdik dan cerdas dan aktif. Wa darajatun makna markah darajatuha fil imtihani aliyatun, maknahu markah dalam peperiksaannya adalah sangat tinggi aliyatun adalah tinggi aliyatun. Jam'un al-an tilmizatun ila tilmizatun. Tilmizatun mufrad, jam'u tilmizatun. Fa jumlah al-jadidah ulaika tilmizatun, itu adalah ramai pelajar-pelajar perempuan. Hunna zakiyatun. Al-an hunna dhamir, hunna zakiyatun wa nashitatun wa darajatuhunna, dan markah mereka fil imtihani aliyatun, dan markah mereka adalah tinggi fa huna aliyatun yadullu ala darajat markah, darajatun muannath wa aliyatun muannath. Ar-raqmu tsani tilka tabibatun hiya mashghulatun bil amali lakin muamalatuha ma'al marda tayyibatun. Ma makna hadhihi al-jumlah? Apa dia makna dia? Tilka tabibatun, itu adalah seorang doktor perempuan. Ia mashghulatun, dia adalah sibuk, mashghulatun bil amal, dengan kerja dia. Lakin muamalatuha, tetapi kerja ataupun tetapi repot, tetapi dia punya hubungan. Muamalatuha, hubungan dia ma'al marda, dengan pesakit. Maridun atau maridatun mufrad, jam'uhu marda. Ma'al marda tayyibatun adalah bagus. Tayyibatun bagus. Tayyibatun muannath. Limadha tayyibatun? Li'annaha tadullu ala muamalatun. Muamalatun muannath. Hubungan doktor perempuan tersebut dengan pesakit adalah baik. Jam'un al-an ulaika tabibatun. Ulaika tabibatun, itu adalah doktor-doktor perempuan. Hunna mashghulatun bil amal, mereka sibuk dengan amal. Lakin muamalatuhunna, hubungan mereka ma'al marda, dengan pesakit. Tayyibatun wa tayyibatun yadullu ala muamalatun hubungan. Muamalatun wa tayyibatun la tatawayar, tidak berubah. Lianna tayyibah tadullu ala muamalah. Muamalah makna hubungan muannath. Fal'an ar-raqmu ats-tsalits, nombor 3, tilkal muallifu mashhuratun. Tilkal muallifu mashhuratun, maknahu penulis itu mashhurah, adalah masyhur. Ilmuha wasi'un, dia punya ilmu adalah sangat luas. Wa indaha kutubun kathiratun, dan dia ada banyak buku. Wa indaha kutubun kathiratun,
dia ada banyak buku. Indah ha huna muallifatun. Ha huna muallifatun, mufrad muannas. Penulis, seorang penulis perempuan. Jam'un ulaika al-muallifatu. Ulaika al-muallifatu maknahu penulis-penulis itu masyhuratun. Adalah masyhur, masyhuratun. Masyhuratun mufrad, jam'uha masyhuratun. Ilmuhunna wasi'un, dia punya ilmu adalah sangat wasi'. Nama sangat luas. Wa indahunna kutubun kathiratun, dan mereka ni ada banyak buku. Wa indahunna kutubun kathiratun. Wadah? Limadha al'an hunna ad-dhamir yadullu ala al-muallifat. Al-muallifat maknahu penulis perempuan. Muallifatun mufrad, jam'uhu muallifatun. Wa akhiran ar-raqmu ar-rabi'u tilkal 'amilatu. Tilkal 'amilatu, al-'amilatu maknahu seorang pekerja perempuan. Amilatun. Tilkal 'amilatu al-an mashghulatun. Mashghulatun adalah sibuk. Mashghulatun bi'amaliha fi idaratiha, dengan kerja dia di pejabat dia. Wa ha huna yadullu ala al-'amilati. Al-'amilah makna seorang pekerja perempuan. Idza kana mudzakkar, kalau mudzakkar 'amilun. Idza kana muannath fi muannath 'amilatun. Jam'un al-an ulaikal 'amilatu. Ulaikal 'amilatu makna itu adalah ramai pekerja-pekerja perempuan. Ulaikal 'amilatu al-an mashghulatun, sibuk. Sibuk. Mashghulatun mufrad, jam'uhu mashghulatun bi'amalihinna, dengan kerja mereka. Fi idaratihinna, di pejabat mereka. Fi idaratihinna, di pejabat mereka. Wadah? Pemanahu antum al-an ta'rifuna, tahu macam mana nahnu al-an nughayyir min al-mufrad al-muannas, daripada mufrad muannas ila jam'i al-muannas, pada jam'i muannas. Maknahu al-kalimat allati tata'allaku, kalimat-kalimat yang berkaitan, tata'allaku bi al-jam'i nama takunu jam'an, maknahu dia pun jadi jam'un, jadi plural. Wa idza kana mufrad wa al-kalimat tata'allaku bi hadzal mufrad, yang berkaitan dengan mufrad ini adalah mufrad aidan. Fa hadha huwa sabab yajib alaina na'rif hadhihi al-qawaid, kita kena tahu kaedah-kaedah ini kai atau hatta la nukhti'u, kita tidak, hatta la nukhti'a, tidak buat silap fi takwini jumali bi al-lughatil arabiyyah, dalam membuat ayat dalam bahasa Arab. Fala'allakum tafhamun. Alhamdulillah. Wa nahnu natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.